Kumsi bynta banang penjanai syusyu ya ke Jingshakri ki pajba kaseng HYC Wkhd District. Bynta kasengi ke Syiterik Urisau. Kala Pynkha saya ke tenat rekam juga Kynthei ya ke belatip kum ke HYC Women's Wing Wkhd District. Ki ban pej bat Syakri Kyrpang nak bentai ki long kumi bat ki Kynthei hapok ke district. Ya ketika jinglang lapan long hapok ke hall jung ke Wkhd hanong ston. Haka bala penyaj ya ketika jinglang do samla Chesterwell Karbani. Harangkat ke jingidon langru ki dukhat bat nongkit kam jung ke HYC sengkumi HYC Wkhd District bat kumju na ribhoi. Hakte kesengi kumsi bynta ban pediang buram ki tegi dukhat bat nongkit kam bat thamai jung ke Women's Wing. Nakaliang jung samla Alfred Lingdo, Presiden ke HYC ribhoi setngi ula sngewbha ru di gijan kersha sabarok ki dukhat bat ki nongkit kam jung ke Women's Wing. Syusyu kaseng HYC Wkhd District ala airu di gijing sngewbha ki arngut ki nong yalam bala syong thai. Ba kunthub yu samla sanjit kan sai sangret Presiden banding kong jung ke HYC Wkhd District bat yu ba threefold kharmau. Vice President ke HYC sengkeme ula yo ru ban pentian smai ki tegi nongkit kam bat thamai jong ko Women's Wing bat ki tegi dikot jong Women's Wing ki kunthub ya ka kong memorial nyang lang kum ko Presiden kong kandida marwen bat Rose Jelingkhoi kum ki Vice President kong Antinolin Sosyang General Secretary bat ki wei la penipu ipeng syusyu ya ketika program de gijing ruai leng baga kenhun jong kemi Creative Society nongston bat ki wei ki samla don sam ni samla gari nak jingpynbna nai macam siapa nak jingpynbna di plus yang menteri ho khubor nanti jika beri jingpynbna juga lima juga youth council ayo boleh orang tahu unang nanti bat persekutuan ini hai khubor Idong ki isu kebangiran Jingshakri lepeng jong ki Kynthei ki long yeng ki long pa ki mak pandan ni kata Jingshakri pambor ki Kynthei bagi popun ki bynta Jingshakri ranjat ki Kynthei Jinghiap jong ka akor ka burom haka long yeng ki Kynthei ka penlepa ka bal pen pisai ni di sama surang ba kumno mintur syakang
hapdeng kum kini kijinge kisya kibata ya galong renian ka bajak ndio rai kata ke jindor ka jopi kalau ai pensin yang ni bakal penting ya dikit kijingi bakum juru kalau ai pensin juga thai west coast district bagi nunggu badan kam bagi jelat ni bagi dengkam ni Kynthei kila kanuan lemba jopi bagi dengkam yang ni girang bahar kila kanuan lemba jopi kene ka history bukau Malaysia ka kaplang ka jawplay haswa gari India par kawai kan rakhi ka sikha jang Mahatma Gandhi ka West Kazil district ka HYC kan sarakhi bakal pendurum yang jengka ya ka HYC woman swing berkali lesai bagi kam kejopi kinyajan kum ka jengkau ka jang Mahatma Gandhi ki por keladat ka bagi kuli history school ka jang ni bakajan beri berjauhi kadang kau yang kawat kawang ilang matong baong tatang syedran ulakan kit yang keseluai ulakan rasa yang pasti henrai ngisngunggu yang boleh usai yang kapan nak kepada yang West Coast District yang kapan pensiun mengirim bagi Kynthei kita yang akhtiar jogari bekerja dengan kemudian sempurna mana Igepak jadi sama Kynthei baru Cina ni siapkan siapa kapan mana dia keren siapa kejadian ni jangka henrai kapan deh yang tak kadur keba aja muni kerja ngeriu ngigerman kejadian jampi sama Kynthei hapok jaga HYC Kynthei kejingker tu papinang tipnya berpinang pertu di kamera keba kapan mana kande bagi kamu juga kapan mana Kin persen masih babi nama Jingshakri nam tak kali bagajan ngeriu. Insya-Allah di bawah besok yang lebih bila dapat menunggu bahanmu laka yang terjadi. Waktu di mana di bawah satu bagi sesi kedua pantrai nada dari yang berdepan. Nanti hobi dia kan nyebut kawasan Pynka lima kasantara jogi buku berikutnya adalah mengikuti operation kata apa jom itu ada sal hapo indoor sports hall jom kemauan orang ini kaji berhak kami ketua ski jadi autusnya mereka kali abang Melayu Patilah sepuh yang kena failure kepemangan yang akan keluar kembali dari ayu oleh kawan teman. Ini bah kini kesal perhat kedua sahabat adalah isyong tahu berikutnya lakukan yang awal itu batu dengan pemilu yang menyusul youth council. Bagaimana bahagia satu jom berperang itu dari mulai Jumat ujung Islam ada asal bila perang bila tiga seperti bayar HYC lasen harga si bagi obrol yang terus dan siap jom berperang jadi utiran Ini kapor rakyat saya jadi lengkap. Kapita kabalingkong kayo dan ay jadi hanya kapor kalong na kapita jom Women's Week HYC haba mangi iwan jom kita repair kita repair kita ko West Coast District. Daging yalang ka blay ko yalang kumni haba kapor nga doon kami kapor ka Kyrpang haga Kynthei but kum ka HYC jom ka Women's Week hapo West Coast District idang long ki patmay baro ki bynta ti kum kinong trekam ngidon shibun ki kam ki bani de trei ti tangaway kalong ka Kyrpang ka Kynthei ka jongi kalong ba ide bertrain kong daga sngewbha kaba train daga
jingslun ba inumti ino kabalay kalong ba mitre da jing penderong ya kakam kabang mitre ba kabunta kabang santam kalong ba habang mitre kalong kam mitre da jing koi pensi mitre da jing sngul nama nada mitre da jing sarong nada mitre da jing sngewbha di ngindong di bahasa Kynthei mak jong kiwe mình sim trong ngàn ha per thay đi con nặng ta chơi rau mỏng có kirang Kynthei ha tu ngi la ju berkah ketik ki om kalong kawadan gurong isu penjagai cùng cam nhau ya iknan nhịp tiếp cả luôn cả pandut cả kuslai nghe baroki don lagi men parang nhìn ngục cùng lu habakit kun parang kirang samla daging tipriu no menta nhìn sampai sko onda hai kan wanja namun tajuk dia Kynthei khubor jutika lain saji simpa ya kerja belum kasih para Kynthei wat bisni wat galoni pensuryaki akur baba peni biine kajat benriu kasenjo nadu na yung si ngayu telik ni kren ko kren haram boya kaya prakyu ja ban pendap hai marwe timla sa shulong ba du khar kaya kalajang ba nam ta jong ti kilong kami ko ki kong ki balong kami ban siap jasa hai di kampat yang yapi ngah ya jing siap kuit ka hanong la om rekam ya mender la syubu'a om rekam ya mender la syubu'a nam tajuk kisah lah go lu kaban salong email kaying kasen barok kasyong happy birthday kampat yang bapin atang yusin rang kakam kabun lalapi wahiban sedang kakam kabun lalapi wahiban sedang bakayim kasyong kari kasyanya teli mei tentang maki bakayim saklang kasyanya teli